simetile bathandekayo. Umusa wakho Nkosi usamele. Umusa wakho Nkosi awunamkhawulo. Wenele bonke abantu. Wengamatonge timo. Wengamatonge tinto. Usipha kuphila. Uyasikhulula. Uyasiphilisa. Namanje kuseni Baba siphakamisa udumo kuwe Baba sibonga umusa longaka. Kuthi Nkosi noma sisona phambi kwakho kodwa uthando lwakho Nkosi lube solumile. Uthando lwakho Nkosi lusibida. Uthando lwakho Nkosi lusengama. Uthando lwakho Nkosi lusitholela. Uthando lwakho simakathe lungabali. Siyabonga Baba lomusa. Kuvuka Baba sikhona ukuthi inkonzweni Baba umusa lovela kuwe. Akayi ngoba Nkosi it was our right. Kodwa Baba siyabonga uNkulunkulu wethu lengcwele namanje kuseni ukuthi umusa wakho wanele thina sonke. Namanje Baba sisangena kule nkonzo wangathi Baba kungahlala kithi ukuthi umusa longaka singawubonga sithi. Sithandazela Baba ukukhulula inhliziyo tethu netingqondo tethu Nkosi. Uthi nje sike sifike enkonzweni yakho simakathe. Sike sibuke nje wena Nkosi sinake wena. Sikunike imvumiso lefanele sive nelive lakho. Konke lo Nkosi ukuthi awenda umehluko ekuphileni kwethu namanje. Uze kube phakathi ngegama likaJesu Kristu umfeli wethu. Siyanikela Baba ihlelo lwethu sinikela umholi walo nebazalwane labasiholako ekukhondeni nebazalwane bonke uNkulunkulu wethu lengcwele sithi Baba yenda inthando yakho namanje kusene egameni laJesu Kristu umfeli wethu. Bese ngiseva kahle. Sanibonani ngala. Ngala sanibonani. Sikukhona ngala kusibani. Amen. Sande sikhule leho. Praise team. Amen. Cha, sekungcono kenyalo bazalwane. Ninjani bathandekayo? Nonivusela ngibaba Masina, baba Silindo, Mlondi kanye na Uya, indvodza ladlamini. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu sibakathi bazalwane. Namhla bakucela ukuthi amtohola hlelo kuyi-main service. Lapho khona kutabe kuyinkonzo yesidlo bathandekayo lokusho ukuthi kumele siqale nyalo kuseni nje. Sithi vele sisezidlweni. Haleluya. Hayi ngoba uqala nyalo ukuthi uqala nyalo inkathi yaminyetelwa abathandekayo sonke silungiselela ukuthi imali inkosi ngitfolena nami ngilungele sona sidlo. Haleluya. Labanye ke solo bafikile ku Bible study la. Siyababonga abazalwane kakhulu. Kunevesi ke nami lenginalo akusile kunamukela abazalwane but nje ivesi lenginalo angilahlele kumukela ukuthi ngilinjani. Exodus 8:1 bazalwane ngilistalifunda nje bazalwane singaqhubeki ngisahola hlelo. Siyathi kusibantu labasha abathandekayo siyababonga labakhona abantu labasha. Haleluya abantu labasha labakhona. Siyathi ukuthi bayajayiva le emhlosheni bayabuya namuhla. Namhlanje bajayiva kwekugcina 12 o'clock babuye emuva. Haleluya. Siyakholela ukuthi batahamba kahle bazalwane njengoba bahamba kahle inkosi yabahola itawuphinze bahole basabuya. Amen. Sibonga labantu labasha bebekhona la. Asikwendi kubelula abantu labasha kunibonga ekuthenini lokuthi labanye bavamisile bese badoja make mabuza ukuthi ngoba batathi ngisemhlosheni ngabheka lesihlalo. Uyabo but bona bendile ukuthi babe khona namhla ngoba bakayi le ndazi. Chayile intanda nini abantu labasha. Lokathi ngiyayidizelela ngisuka khona lapha abazalwane. Ngisengaqedza nje ulisaka lempuphu ngisukile lapha. Haleluya. Uthi ke lo Exodus 8:1 Simakadze wakhuluma kuMose wathi hamba uye kuFaro umtshele ukuthi Simakadze uthi khulula sive sami sihambe khona sitawungikhonda. Haleluya. Lami bathandekayo anginado ndalvaja but lami lengifisa ukufunza singakachubeki namuhla. Haleluya. Siyabonga khona bakho bathandekayo la sikhonda Simakadze lo wavuka bathandekayo. Haleluya. Asimpici ngalutho yena nje edvana nakhona la siphatheke khona sivele sibambe la siphatheke khona simbide sithi Nkosi ngisinzise. Haleluya. Asibese sesibhica letinye tintfo angifuni ukubekisa ngaletinye ngoba tathi ubekiselani ngalokho angisibhici nje sibida yena kuphela. Haleluya. Angisathe lithuba ngivusele kumfundisi Muhammad namake. Haleluya. Make Muhammad unisitshele amen namake jele. Haleluya. Make Mabuza make Dlamini. Haleluya.
Siyabonga bazalwane. Bobaba bakhona bobaba. Bobaba ngibabona. Bobaba nabakhona. Hallelujah bobaba. Ngiyajabula kubona tanda bobaba. Ngiyanitsika after church kungabathi ngibutha kanjani. Hallelujah. Bomake hallelujah. Bakhona bomake. Amen. Bomake sibande inkonzo tabo. Ucela bomake. Amen. Bakhona ke bazalwane bakadadi sibakakuba kade nabaphethe kwanzima. Okay, yakhona ama-singles. Banda basha hallelujah. Khona bashile sonto sikole sanibonani. Yathi ngiyajabula kubona sonto sikole ukugcwala mfundisi. Mhlazane koluva sonto sikole ukubona uSdawu kanjani. Ngoba I'm half of the church la. Siyajabula abantu basikole ngani niyeva. Sonto sikole siyajabula ngani. Hallelujah. Nifuna ama-gift na namuhla. Ukhona mama wami ethanda ukusebenzisa ama-gift. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sesikole enkonzweni namuhla siyajabula kakhulu bahle bathandekayo. Sicela kubona nabathanza kubenathi bathanze babone kuhle banathi namuhla. Angifuni ukuthi labavakashile bazalwane. Amen. Naso sicela bengithi ngisatama umukela nomzalwane bese ngiyaqela libandla limamukele ngetandla la bese ngiyashaya lena. Ngiyacela kenyalo simamukele sisi ukuthi abe khona namhlanje. Hallelujah. Siyajabula ukuthi kubone kuhle bakunye nathi mahwalana. Siyakwemukela. Hallelujah. Sitawucela after church Nkosi yami noma sokuvusela mina nje noma umfundisi. Hallelujah. After church sitova ukuthi ngabe uvele wena. Now then. Akusi assignment, akusi homework, akusi ini. But kuyendeka nje bazalwane ufika nje uvenje nemvumiso wanze ngiyise Jesu Kristu baba wethu lomhlena kangaka. Sibonga babe kusiphana lithuba nemandla onke bekukela kunayinzalo. Babe lothandzekayo. Sesibonga ke babe nekusivumela sende nayo inkonzo babe leyaqalwa nguwe Nkosi. Babe lothandzekako kwanikela inkonzane yakho. Babe lothandzekako ukuthi tosihlenga etonweni lethu. Babe uthomhlena kangaka. Sithi nathi Nkosi kulomnikelo lo babe lothandzekako uphuma nemandla onke kubantwana bakho labanye abanalutho keja balungisile ukuthi kukhona lokufuneka ukuthi beyokunikela ngenxa yokubonga ukuthi nami nganikeleka. Thatha indzawo ke babe loyingcwele kumunye ngamunye wethu babe lothandzekako ngoba nekufika la Nkosi ukudinikela babe uthomhle kangako kulapha noma ungakakhokhi lutho esitsheni. Siyabonga babe loyingcwele ukuthi nakusasa utaphuza ugcwalise phinde sikhokhe silethe babe lothandzekako ngokwethemba egameni lakho Jesu Kristu netubusiso tonke babe loyingcwele siyabonga egameni lakho Jesu. Naboshiye ekhaya. Dasodwa mkhona nje begcineni usho ukuthi uve kahle kule bekishiye ekhaya. Sengayisenda ngamomo. Hallelujah. Sebamkhumbuta abazalwane labazivakashele emantekunatha lapha endasi bazalwane kunembombi lapha endasi. Bese kuthi kunanayindlu lapha endasi lapho sithuma khona nawubheka emgwaqweni bomake ngala ngikhathi bobaba bazalwane. Ungathi maphepha konke kukhona lapha abathandekayo. Sengivela ukuthi ungadivela umbijekile nangabe kondeka. Usivakashele ungasathi lesubhekaphi bathandekayo. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo kakhulu hamba zisifika la. Siyabona ukuthi inkonzo tonke setendekile. Bangithindi ke bemain choir bazalwane ukuthi bakhona namuhla. Ngifundise ngathi ayithanzi main choir. Phose ngiyayibita bazalwane la ngoba ngibona baba ngathi banenganyana. Tshena nebhesi khona. Ngakuma-ke bakhona ne-youth khona besinahlabela bazalwane. Besinahlabela bathandekayo. Hallelujah. Hey bathi ngibabide man thini Kristimo. Bathi ngibabide bazalwane. Hallelujah.
Bengithi nje ngathi 4 bomama youth praise team sale yonke la bese siyahlabela hallelujah. Bathi next time surprise bazalwane. Siyabonga ukuhamba sesifika bazalwane. Ngiyacela isikhathi sanyalo sisungile sonke bazalwane sivumisa. Sivule nje ingcondvo tethu. Sisathumsa phambi kwaSimakathe. Labanye bathi ngane ndivumiso nababekisa bazalwane sisuke sidlala icarpet sidlalela Simakathe ukuthi wena kwafanele ngosibamba phasi. Kufanele mthumo. So sidlala icarpet angiyazi noma nginebovu noma nginemhlophe. Ngoba sinesijayele ukuthi lespecial ngebovu but nyalo siyamangala sihamba nama events ekudlala lemhlophe awusadi ukuthi ngiyiplace special icarpet. So sendlala icarpet sidlalela Simakathe bazalwane. Sicela inceke inkosi ufundisi wethu uMohammed Etengembili atawuchubeka nehlelo lanamuhla abathandekayo. Sonke sime ngetinyawo ngiyathanda ukuthi sonke sime ngetinyawo kuhlala lokuphathekile kuphela praise team angiyade nilungisile kusuka Yeah.
siyalandelela babe lolo suku masifika ngale khaya lapho siyawuhlabelela sithumise maphakatheni sithumisa wena babe wethu mdali wethu sibonga babethu lengcwele umusa nelithando lwakho uNkulunkulu wethu lengcwele siyabonga babe namanje emini ngegama lika Jesu Kristu kuthi wena babe usiholile kwaze kwaba kunesikhathi namanje uNkulunkulu wethu lengcwele setha uvalivi lakho sithi babe thulisa babe ingqondo tethu netinhliziyo tethu ivulekele babe kuvalivi lakho bese sithi singaliva bese siyalenta kuze babe sitawuguculwa sibe kuloku Nkosi lofuna sibe ngiko namhla emini babe sithi qhubeka babe wende mathanza etimpilweni tethu babe nakulendzawo wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu mfowethu ngicabanga ukuthi udawuva ukuthi nami ngiyabonga ukuthi ungqinile ngoba bona lo mkhuhlane wengcile kodwa lelivi lona lisazama kubuya haleluya siyabonga abathandekayo kuba khona kwenu sibonge kakhulu nalabo labazivakashele kokuqala lamuhla sithi siyanemukela Evangelical Church kuMahwalala sithi ke thina bazalwane don't feel at home but be at home hallelujah don't feel at home but be at home ngoba nawusekhaya ukhululekile hallelujah siyabonga abathandekayo kuko konke losekwentekile mhlawumbe umuntu kungaba ukukhumbuta nje bazalwane ukuthi ngalo lesihlanu lesiya kuye sitabe sinetivakashi bazalwane hallelujah bomake ku district luhlelo lwabo luthi iprayer yabomake baku North District itabe eMahwalala ngakho ke bazalwane siyacela siyanxusa ukuthi nathi sibe khona bazalwane ngebuningi bethu haleluya labanye batawuba khona bazalwane kusita nje around kulungisa lokho lokudingeka ukuthi kulungiseke labanye bethu bazalwane ukuthi sibe khona nathi sibe ingcenye yalenkonzo so ke bazalwane uNkulunkulu usivakashele ngaleyo ndlela bazalwane kuthi bomake bede ngakho ke bazalwane ngiyacela ukuthi sizame ukuthi sibe khona haleluya encwadzini ya Luke chapter 24 ngicela ukuthi kube khona losifunzelako from verse 36 kuya ku 43 Luke chapter 24 verse 36 to 43 hallelujah sisavula nje bazalwane kungaba kusho ukuthi empilweni diyafika dikhathi lapho khona ungasisho ukuthi ngabe kwentekani ungasisho ukuthi uthatha ini uyibhicenani ungasisho ukuthi kuloko lokwentekile kufuna ureact uthini utikhanze kulesinye isikhathi utibuta ukuthi Nkosi ingabe usekhona yini ingabe Nkosi usahamba nami yini ingabe yini lekufuna ukuthi ngiyende ikhathi lapho khona udzinga nje iassurance noma ireassurance ukuthi nembala uNkulunkulu khona ngalamagama abazalwane ngithi ngicela sifundzele amavesi phase sahluko lesithi kuthula kini peace to you hallelujah ngicela bekhona lo ngifundzelaka ngesiswati sihloko sana nasithi Jesu utibonakalisa kubafundi bakhe verse 36 bathi basakhuluma lokho inkosi Jesu yema emkhathini wabo yathi uthula akube kini kodwa bona besaba kakhulu bathuthumela bacabanga ukuthi sipoko yena wathi kubo nethuswa yini kangaka ningabatelani etinhlitweni tenu asenibheke tandla netinyawo tami nibone lokuthi ngimigcobo ngithinzeni nitawubona ngoba phela sipoko asinawo emathambo nenyama njengoba ningibona mina nginawo wathi kubo asho njalo wase ubakhombisa tandla takhe netinyawo takhe bajinge bangede bakholwa ngobe babejabulile bamangele kakhulu
ngakho wase uyababuta ukuthi kukhona yini lokudliwako lapha. Bamnika licatha lenyama yenhlanti leyosiwe, walithatha walidla embi kwabo. Hallelujah. Ngabe ngaba khona losifundela ngesingisi? Luke 24 verse 36 to 43. And as they thus spoke, Jesus himself stood in the middle of them and said to them, Peace be to you. But they were terrified and agitated, and supposed that he had seen the Spirit. And he said to them, Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold, my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit has not flesh and bones, as you see me have. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. And while they yet believed not, for joy and wonder, he said to them, Have you here any meat? And they gave him a piece of a boiled fish, and then honeycomb, and he took it and did it before them. Hallelujah. Live lasimakatsele bazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thina. Kuthula bazalwane siyakudzinga. Kuthula siyakudzinga. Bantu bayakudzinga kuthula. Imindeni iyakudzinga kuthula. Imimango iyakudzinga kuthula. Emadolobha ayakudzinga kuthula. Emave ayakudzinga kuthula. Nemhlaba wonke uyakudzinga kuthula. Ikakhulu bazalwane bayakudzinga kuthula. Kuthula ngoba impilo iletha kwesaba. Netimo empilweni diletha kwesaba. Kuguquka kwetintfo kuletha kwesaba. Nalapho ungasisho khona ukuthi kodwa manje kufuna ngente njani kuvela kwesaba. Lokwesaba bese kuletha lenkathato enhlitiyweni. Kungako ngithi kuthula siyakudzinga. Lapho bathandekayo la sifunza khona bekusikhathi lapho khona labafunzi baKristu bese basangene bangadi ukuthi kufuna bente njani. Kweqala ngilendzaba yokuthi basadilisha nje nalokuthi vele bamthethe Kristu, vele bambulele ufile esiphambanweni. Basenjalo basazama ukudilisha nekokuthi washo yena wathi nanilandzela mine lokhu labatakwenda kimi batakwenda nakini. Kungako nakabhala Johane uyaveta kokuthi lapha nakavela Kristu labazalwane bebasendlini bativalele ngekhathi. Leni ngoba bekunalokwesaba kuthi lokhu lokwendeke kuKristu nakubo kutawendeka. Manje ke ngulapho badzinga lamagama latawubaqinisa kuthi kuthula makubekini. La sifunza khona abazalwane nawubuyela la ngenhla utawukhanza kokuthi le chapter ikhulumisa indzaba yekuvuka kwaKristu. Lapha kuyavela ukuthi labomake labe bakhona nabethelwa esiphambanweni bavuka ekseni ngalelanga lesithathu bathi bayawumisa emakha bayawugqobisa lesithumbu mane bakhanza kokuthi uvukile. Nginaka emagama lashiwo umlengelosi leyavela ithi nimfunelani lophilako kulabafile. Nimfunelani lophilako kulabafile.
bathi kunjalo labo make bajika babuyela bathi hey asimkhanzi Kristu uvukile. Lithi leBhayibheli Peter wagijima ngebhala kwaLuka. Wagijima wabuka naye watenetisa ukuthi cha nembala vele uvukile. Bese liyaveta leBhayibheli ukuthi kunalamadvodza lamabili bekasendleleni aya eMaus. Basahamba endleleni bakhuluma ngalo lokwentekile lithi wase uyavela Kristu uhamba nabo. Kodwa lengunakako ukuthi kusho leBhayibheli lithi uNkulunkulu wavala emehlo abo ukuthi bangaboni ukuthi nguKristu. Leni ngoba bekunemagama netinto bekufuna atende Kristu kuletha ubufakazi ukuthi nembala nguye. Lithi basahamba bayakhuluma bathi laba ingabe wena usivakashi lesifike nini eJerusalem awadi ukuthi kwendekele. Uhambe lapho afika Kristu khona athi kanzi nine ninjani nine bazalwane. Ngoba baprofeti bakhulumile ngaphambilini bathi lokhu lokutawendeka sekwendekile. Kufika lapho khona befika endlini lithi bona nasebafikile lapho baya khona Jesu bekendasa kuqhubeka kanzi ufuna ukuthi bam-invite batodla naye. Lithi ke nabasadla ke wase Kristu uletha singa uthatha singwa uyasibusisa so yasidlephula. Hayi kwembuleka ukuthi hayi man nguye Kristu lo. Lithi ke lelivi wase uyanyamalala emehlweni abo. Bayagijima ke labazalwane babuyela le kulalabanye bafunzi. Bathi hey simbonile Kristu. Manje ke lapho abazalwane la sifunza khona lithi ke basakhuluma ngaletinto. Basakhuluma ngaletinto. Hey bazalwane ngoba nasesididekile siyakhuluma. Nasesididekile siyakhuluma. Lapha bazalwane kunalendzaba sekunedideka ukuthi kodwa manje sesiyithini lendzaba. Ngoba vele washo wathi utawuvuka. Manje ke nasavukile sitawati ngani ukuthi vele nguye. Sitawati ngani sikufuna bese senda njani. Sitawati ngani kunabheka kushito kokuthi ngitanika moya loyingcwele. Sitawati ngani ukuthi kufuna sithathe insibhice nami. So uyavela ke Kristu emkhathini wabo. Kwecala nginaka ukuthi wavela Kristu physically. Uthi ke lapha nakabhala Johane lithi wavela physically ngoba afuna lokubakhombisa ukuthi lokuvuka akakhulumi ngesipoko. Ukhuluma physically. Kungako lapha Kristu uyabekisa uthi bukani phela tandla tami. Bukani tinyawo tami. Leli ngoba sibantu sifuna ubufakazi. Sibantu sifuna tinto ukutiphatha ngetandla. Ngisho netinto tasekhaya ezulwini kulokunye siduka kangaka nje sifuna tinto ukutibamba ngesandla. To convince ourselves ukuthi lembala nguloku uNkulunkulu akushiya. Lapha bazalwane simbona Kristu ukhona physically. So ukhuluma ke lamagama Kristu uthi kuthula makube kini. Kuthula makube kini. Uthi kuthula nje uya understand ukuthi sebakhathatekile. Uthi kuthula uya understand ukuthi abasati ukuthi kufuna babhekephi. Uze uthi lapha lo bhalako Luka uthi lapha they were startled and frightened, thought they saw a spirit. Manje lapha bazalwane nginaka ukuthi
lapha Kristu kufuna avele physically to demonstrate ukuthi le resurrection la khuluma ngayo was a physical resurrection, not a spiritual one. Lapha bazalwaneleni ngoba imcoka lenzaba yekuvuka kwaKristu. Ngoba lelivangeli lesilishumayelako lithi ngaKristu Jesu lowaphila wafa wavuka, sinelithemba ukuthi nathi ngekholwa nguye sitawuvuka. So ke lapha Kristu bekumcoka ukuthi alethe le reassurance kulabazalwane ukuthi cha, njengoba ngangishilo, njengoba abaprofeti bashilo, yebo sengivukile. Kungako kwafuna ukuthi avele kubo abe semkhathini wabo ngoba bekade ukuthi sebakhathatekile. Lapha bazalwane nakathi kuthula mabhekini bekumcoka ngokuthi labafundi bakhe njengoba kutawuba ngubo labaqala ukuhambisa levangeli babe convinced ukuthi nembala noKristu lesitawushumayela ngaye sambona. Uthi Johane lakabhala uyabhala ukuthi wefika kubo kwekuqala wabatshela wabakhombisa sowuvukile, kodwa Thomas abengekho. Wafuna ukuthi Kristu abuye kwesibili after 8 days. Athi Thomas, faka sandla sakho ndoda, ngoba ngiyabona ukuthi awukholwa. Wasifaka lesandla Thomas, lithi le Bible wathi my Lord, my God. Why? Because he was convinced ukuthi nembala uvukile Kristu. And lo convinceka kwa Thomas was necessary because sekangakhuluma ngento la iphathe ngetangi. Uthi lo mbuzo kimi nawe nasithi Kristu uvukile, ngabe siyakholwa yini lokho? Ngabe siyakholwa yini lokho? Ngoba egcineni nakabuya noma ngabe sesifile lithi le Bible siyavuswa nathi sifane naye, yena lo wavuka ekufeni. Manje lapha bazalwane imcoka lenzaba yekuvuka kwaKristu nekuthi athi kuthula mabekini ngoba kube bekude lokuthula phakathi kwabo. Ngabe bachubeka mhlambe labanye bagcine badubile. Mhlambe labanye bagcine bathi hayi bafowethu mina ngiyabuyela ngiyodweba manje. Kodwa nakathi kuthula mabekini uthi cha bafowethu beka nomoya phansi. Ngoba sometimes when you need to make decisions, life-changing decisions, funa utende umoya uphasi. Hayi nangabe ingqondo isaphithitela. Uthi kuthula mabekini. Manje ke bazalwane la sifunza khona nginaka kokuthi kokuqala lisvetela le verse ukuthi noma lama verse esiwafunzile lapha ku 39 to 40 uthi kukantandla tami netinyawo tami kuthi ngimi ngithinzeni ngoba sipoko ngeke sibe nenyama nemathambo wasobavetela tandla takhe. Lokusho ukuthi lapha bazalwane Kristu bekade ubaprovela physically that indeed he was alive. He is risen. Siyasisho njalo sithi he is risen. He is risen. And that bazalwane is the cornerstone of our faith because asikhulumi ngaNkulunkulu lo wafa wangcwatshwa kodwa asikhuluma ngaNkulunkulu lo nqoba ngisho kufa. Lo wafa wavuka. So it was necessary for Christ ukuthi athi kuthula mabhekini so that moya wabo towehla naso uphasi ke bese bayambuka sebayanaka lokho la kwendako. Lokhu bazalwane kwentelwe ini? Kwentele ukuthi labazalwane nembala bakholwe ukuthi njengoba beshilo, njengoba abaprofeti bebaprofetile uthi indodana yaNkulunkulu iyawufa ifesiphambanweni bese ngelanga lesithathu iyavuka kuze itoba lithemba lalabo labakholwa ngiyo. Ngakho ke lapha bazalwane nakathi kuthula makubekini wentela ukuthi labazalwane moya wabo toba phasi batomuva
bese bayabona ukuthi nembala la kushilo kungiko kuthula makubekini beka kusho uKristu lapha abona ukuthi labazalwane ngenteka kube kude lokuthula bebangeke bakhone nekubonisana kuthi cha phela uyabona inamanxeba njengoba bambethela lapha esiphambanweni uyambona mosi solo nguye lalela lamagama lawashoko nalendlela lento ngayo tindvo nakunalokuthula phakathi kwabo batawukhona ukuthi naka tonke letindvo kananga bekude lokuthula tawukhanza ukuthi lokuvana kakusekho kungako ngithi ekuqaleni kuthula kumqoka kithi sibantu kuthula kumqoka emakhaya kuthula kumqoka emangweni kuthula kumqoka ebandleni nakathi Kristu kuthula kini usho ukuthi moya wami ake uthule ulalele nemavi lawa lapha ya kuKristu uwasho lamavi akabangcenga ukuthi ngiyacela bazalwane nithule uthi kuthula mabhekini it's a command kuthula mabhekini leni ngoba kuthula is a product of salvation na ngamthandekayo kunemagama lapha washoko labazalwane nabasahamba lapha endleleni baya eEmmaus lalababili uthi Kristu nakababuta ukuthi abafowethu nikhuluma ngani uthi kunalo Mesiya besola sibuka simlandzela sethembile ukuthi nguye lotawusindzisa sive saka Israel so uyathola ukuthi nokuthi babe betekuthula ukuthi nyalo sebayatibuta ukuthi manje nasafile ke ngibani lotaba ngumsindzisi wethu manje nakathi Kristu ukuthula mabhekini usho ukuthi cha ningakhathateki lo msindzisi lenimbonile vele nguye nangu uyaphila vele nguye nangu uvukile vele nguye njengekusho kwabo ngemalanga lamathathu sowuvukile uthi ke Kristu kuthula mabhekini words of freedom ngoba bazalwane kuthula kuvela nasokhululekile kuBible study ekseni sikhulume ngendzaba yokuxolela kuthi labanye bathandekayo bagcilatwa noma babanjwa baboshwe kulendzaba yemankunku nekubamba bangaqoleli bese baba bethe kuthula leli ngoba kude le freedom so peace comes from freedom and lithi lelivi lasimakathe lapha encwadzini ya John 8 verse 36 him who the son sets free is free indeed so nangabe kuthula kuvela enkululekweni yakho kusho ukuthi ngaKristu Jesu nakathi kuthula makubekini uthi freedom is yours freedom from sin freedom from sickness freedom from whatever bondage lekubambile freedom from whatever it is lekubambile lengakuniki kuthula mina Kristu ngithi kuthula makubekini emavi lavela kuNkulunkulu emavi lavela Kristu angiyiwo akaguquki angiyiwo atawufezeka nakathi kuthula ngoba yena uyati nakathi kuthula ngoba yena uyabona nakathi kuthula ngoba yena uyati lokulungele wena nakathi kuthula mabe kuwe ngalama emafishane uthi shiya kimi ungasatilwele mbangisekhaya kodwa shiya kimi ngoba nawutilwela wena ngemandla akho nangezikhwepha takho lesimo sitakwengama lesimo sitakwehlula kuthula mabhekini manje lapha bazalwane nginaka ukuthi nakathi Kristu kuthula mabhekini ngalama fishane uthi mina angibekini haleluya ngiwathatha phela amagama lawo ngiwathatha uthi Kristu nakakhuluma lalabazalwane uthi kanti aniwevanga yini emavi baprofeti senske lamanye emavi lakhulunywa umprofeti Isaiah athi kini indvodzana ninikiwe
umntwana utelwe indvodzana nikiwe, the government shall be on his shoulders. He shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So ngalamafishane nakathi kuthula kini uthi shiyani konke nithathe mine ngoba mine ngikuthula. Nase nithathe mine ushiya konke kimi mina ngiyakuthwalela. Wena utawusa uyakhululeka mntana sekhaya konke lokhu lokuhluphako konke lokhu locabanga ngako mina ngiyakulwela. Timbi takho uthula mabeki. Hallelujah. Uthula mabeki wesithaba sami. Hallelujah. Bathandekayo ngoba nase sina Kristu nakathi Isaiah, he is a wonderful counselor. Ngalamafishane uthi nangabe uthi uthethe mine ngaba kuwe noma ngabe sowenza itimeni ngamoyelo engcwele mina ndakweluleka. Ngutshele ukuthi cha ungakuthathi lokho. Cha ungangeni la. Cha hayi ke lapha. Leni ngoba mina ngiyabona ukuthi le ngembili tawundekani. Nalithi Mighty God lisho ukuthi le timbi takho wena longatiboni mina ngisho ulele ngiyakulwela futhi ngiyakunqobela. Nalithi Everlasting Father lisho ukuthi yena abazalwane uyatata idzingo tethu futhi nangabe umbabe wethu usho ukuthi thine kufuna sifuthe yena nangabe Everlasting Father uyati ukuthi yini lesidzingile kuze sifanane naye. Peace to you. Uthula mabekini. Kristu mabekini. These are words of freedom. These are words of victory. Akungabi nesimo mntana sekhaya lestakubamba lestakugqilata kanti Kristu ukhona. Futhi wafa wavuka isiphambili. Kuze mina nawe sitothola ukuthula. Kuze mina nawe sitothola kusinziswa. Kuze mina nawe sitothola ukukhululwa. Kuze mina nawe sitawuba laba nekuthula. Yini lekuhluphako? Yini lekubambelelako? Yini lekukhathathako? Ilethe kusimakathe. Uthi kuthula mabekini. Yebo abe kusho kulabazalwane bakule ndlu lapha bavaleleke ngekhathi besaba ukuthi ingabe nyalo sitawuthini. Kodwa yena wefika ngoba yena he is always on time. Nakamntana sekhaya kude lo wabuta ukuthi kodwa singamfuna njani lithi nje basakhuluma ngale tinto yena wasuyefika. Bambona sekakhona ngoba yena uyafika. Ngoba yena uyavela. Ikakhulu kulabo labathembele egameni lakhe babita igama lakhe yena uyavela. Ngoba yena ukhona etindzaweni tonke. Ukhona ngetikhathi tonke. Ukhona etimeni tonke. Wethembekile emagama akhe angiyeba ngamen. La kuthembisile yena uyakufeza. Hallelujah. Siyakudzinga ukuthula bazalwane. Siyakudzinga ukuthula. Nasifuna ukuthula lokungiko. Kuthula lokudasilethela kuphila. Kuthula lokungeke kusinike nje ukuthula manje kodwa ukuthula kwaphakathi. Asekuthola eKristu Jesu. Asifune yena kuphela. Singambhicina lutho. Sifune nje yena yedwa. Sibithe yena yedwa. Yena utawusipha lokuthula lesidingako. Uthula mabhekini. Uthula mabhekini. Wemukele lokuthula. Ngokwemukela Kristu Jesu. Konke lokukhathathako ungakushiya kuye. Yena utakuvetela indlela lengiyo. Yena utakwethula lomthwalo. Utive ulula manje. Utive ungcono. Yena uyasinqobela ebazalwane uyasinqobela. Uyasinqobela Kristu. Ngoba yena ngumnikati wemandla onke. Ngakho ke namhla emini uthula makubekeni. Kristu makabekeni. Kumusa lokuthula.
lokuthingile nje uthi ukholwe ngenhliziyo yakho uthi yena utakupha lokuthula igama lakhe uKristu Jesu uyindvodzana kaNkulunkulu ungumsindisi wethu uthi nje kuthula makubhekile sesitawuthandaza yini lethethe kuthula kuwe yini lethethe kuthula kuwe yini lethethe kuthula kuwe uthi yena ufuna ukukunika ukuthula to displace whatever has taken your peace kodwa kutawufuna ukuthi mina nawe simkholwe ukuthi nembala angakwenda lokho ngekuthi sibike kuye sisetawuthandaza ake ucabange ukuthi yini lethethe kuthula kwami yini lekuhluphako yini lengafuni ngibe nekuthula ngithi namhla emini asibike kuye peace be to you kuthula mabekeni usho njalo uNkulunkulu namhla emini uthi kuthula mabekeni cela sisukume sitawukhuleka Musa kubabusisa labanye ngikhona Nkosi sibusiso sikhonela sonke kodwa kukuwe ukuthi usemukele ngekukholwa ukuthi Jesu Kristu unemandla ekukhulula unemandla ekuphakamisa unemandla ekukunika ukuthula ngekukholwa nje thi Nkosi ngiyathu ukuthi ungakwenda kimi uthula makubeke ibandla ngegama lika Jesu Kristu nangabe ukhona lothi cela nje bazalwane nithandaze nami mhlambe ngeke ukusho lapha uthi yini lelethethe kuthula kuwe kodwa nje namhla sitawuphakamisa Kristu lowavuka ekufeni waqoba kufa kuze mina nawe singatothuswa kufa kodwa thina nawe ngekholwa sibe nekuphila kwaphakathi siphile siseselamhlabeni siphile naphakathi what a bonus what a bonus kuthula mabhekini sivale emehlo sonke bazalwane nangabe ukhona lothi sithandaze naye cela nje uphakamise isandla la ukhona khona uthula mabhekini haleluya haleluya asithandazeni siyakubonga baba wethu engcwele namanje mina egameni laJesu Kristu siyabonga baba ukuthi wena ukuthula siyabonga ukuthi wena Nkosi uyasibona siyabonga Nkosi ukuthi wena uyasadi siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi wena Nkosi uyasilwela siyabonga baba ukuthi lasidinga ukuthula simakathe kufuna site kuwe ngoba you are the Prince of Peace siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi labantwana bakho
bathi noma babe sebasebulukhunini bangathi ukuthi babhekephi wena wase uyavela uNkulunkulu wethu engcwele ngoba you are a God who is never late but always on time. You are a God who sees the end from the beginning. uNkulunkulu lo ethembekile somandla kuthi wena Nkosi utasithwalela lokusikhathatha. Naba abantwana bakho Nkosi baphakamisile etandla uNkulunkulu wethu engcwele kuthi babe kukhona lokuthethe kuthula empilweni zabo. Sithi ke manje emini ngegama lika Jesu Kristu si replace ababe lokuthethe kuthula kwabo babe ngawe simakathe nelive lakho. Sithi babe mabakwemukele ngekholwa ngegama lika Jesu Kristu. Wena uNkulunkulu lovula la kuvalwe khona. Wena uNkulunkulu lovikela nabo. Wena uNkulunkulu lo wenta timanga nebantu bamangale ukuthi ingabe wente njani lokho. Kodwa namhla emini ngegama lika Jesu Kristu sithi bakwethu engcwele sithandaza kuthula empilweni bandla lakho. Sithandaza kuthula empilweni zabantwana bakho. Uthe wena babe loyo lotholeka matima kalithe lijoke kuwe wena babe utawunika lelula. Siyaconza namhla ukuthi ungencewe ukuthi wena uNkulunkulu lokuthula. Nangabe sihleli kuwe simakathe thine babe siyavikelwa. Nangabe sihleli kuwe simakathe sinikwa amandla. Nangabe sihleli kuwe simakathe babe wena uyasiphakamisa. Nangabe sihleli kuwe simakathe wena uNkulunkulu wethu engcwele uyasikhulula ngoba babe kuthula uletha babe inkululeko. Sithi babe sithandazela inkululeko empilweni zabantwana bakho babe ngegama lika Jesu Kristu. Konke sithi babe lesikulolile sakubeka endleleni kuthi babe kube ligibe endleleni yabo sithi babe ngegama lika Jesu Kristu. We level the playing field in the name of Jesus Christ. Sithi babe kasinasabelo babe kulomhlambi wakho. Sithi babe kasinasabelo kunalibandla lakho. Sithi kasinasabelo uNkulunkulu wethu engcwele embusweni wakho. Ngithi babe lesinesabelo embusweni wakho. Sisite babe imihla nemalanga sikhumbule ukuthi sibobani. Sibanvana bakaNkulunkulu. Ngakho babe sinekunqoba ngegama lika Jesu Kristu. Sinekukhululwa ngegama lika Jesu Kristu. Sinekuvikelwa ngegama lika Jesu Kristu. Sinekuphakanyiswa ngegama lika Jesu Kristu. Sinempilo babe in the name of Jesus Christ. Namanje mina babe sithi kuthula makube ebandleni lakho uNkulunkulu wethu engcwele. Ngamnye lophakamise isandla babe. Sithi meet them babe at the point of their need. Babe kuthula babe emoyeni wabo. Babe kuthula babe empilweni yabo. Babe kuthula babe emndenini wabo. Babe kuthula babe in every sphere and circle lapho bakhona khona. Uthi Nkosi noma ngabe yini levelako bakhumbule ukuthi wena ukhona usimakade uyasivikela uyasinakekela. Sinekunqoba babe ngegama lika Jesu Kristu. We are victorious, Father, because we have you. You are the Almighty God, and you never change and you never fail. You shall be victorious always, Father. And through us, Lord, we shall be witnesses of this that you do for us. Uthula babe mabese bandleni lakho. Manje mina egameni lika Jesu Kristu uphele uthula. Amen. Siyabonga bazalwane. Sitawungena enkonzweni yesidlo. Sitana. Hallelujah. Langempili bazalwane. Phambi kwakho ono usa
nje bazalwane kule nkonzo yesidlo nginaka ukuthi kule ndzaba lesiyifundzile labafunzi baJesu nabayale eMaus lithi wangena endlini nabo badla kodwa bathi basadla kuthiwa wasukuma wathatha sinkwa wasibusisa wasihlephula kwase kuyakhanya manje ayikhona uKristu lo. And that was symbolic because bazalwane uthi Kristu njalo nanihlangene niyawuthatha lesinkwa nisihlephule sibe sikhumbuto ngalomtimba wami lowahleshulelwa mina. Bese nginaka ukuthi nasafika Kristu kulabazalwane wase uthi kukhona yini ukudla lokukhona base bamnika ifish wayidla. Kimi nangisafunza kubane ukuthi hawu bese liphi leliwayini ngase ngiyakhumbula ukuthi wathi ngeke ngiphinze ngilinathe size sifike ekhaya ezulwini. Manje ke bazalwane the resurrection niyo lenda ukuthi thine sibe nalokukholwa kwethu ngoba kuba akavukanga Kristu noma kube abambonanga physically baba nale evidence vele besitabaphikisa kuthi ngabe wavuka mbamba yini. So nasidla lesidlo bazalwane sifakazela kufa nekuvuka kwaKristu Jesu. Kungako kumcoka bazalwane ukuthi nasihlangene sisidle lesidlo sikanyekane. Bengicela ke bazalwane sivule incwadi ya 1 Corinthians chapter 11 sitawufunza from verse 25 to 26 or 23 ngasini 23 to 26. Bese ngiyacela bazalwane ukuthi kulabo lesidla nabo sidlo nangabe uzivakashele lela ukhona khona uyasidla sidlo ngicela ukuthi nawe uphakamise sitodla kunye nawe. Nangabe uyasidla sidlo ebandleni lakho sitawucela ukuthi nawe uphakamise sidle nawe. Ngiyacela bazalwane ngiyacela boba bebangiside uyaphakamisa sandla nje la ukhona khona utawuthatha lesinkwa uthathe nalomfanekiso waleliwayini bese ke bazalwane singakadli sitawufunza lamavi bese sihamba kanyekanye. So kwamanje ipriest imisahlabela ngiyacela ukuthi labo labadla sidlo kanye nathi baphakamise tandla kuze bobabe batawusheshe bababonge. Inkosi inibusise. So phakamisile manje. Sawa ako Yes!
Lamagama lesiwafunza kubazalwane abhalwa umpostoli Paul ubhalela ibandla laseKorinte lapho khona abazalwane bese kunale misunderstanding yalokuthi lesidlo sisho ukuthini. So uletha ke iorder, uletha nokuthula. Usho namagama verse 23 1 Corinthians chapter 11 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given to you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." Nakakuthi bazalwane lana bebadla wasuthatha singwa uthi lesingwa njengoba ngisihlephula singumfanekiso wanako ukufa lendawo wengakuko kuze nonke nisinziswe etonentene. Ngakho ke njalo nanihlangene nibosidla lesingwa kukhumbula kufa kwami esiphambanweni. Ngakho ke bazalwane kungako siyaye ngumfanekiso lo walesingwa. Ngakho ke bazalwane ngidawucela ukuthi labo lesidla nabo thathe isinkwa sakho ngidawufunza namavi bese siyadla. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given to you. Do this in remembrance of me." Ngicela sidle kanye kanye. Hallelujah. Baba siyabonga ngesikhathi egameni likaJesu. Sidinga sikhathi sesinkwa silephula. Washo ngoswathi lokho kumele wena. Ngesikhathi unemandla kunabanye lakho. Sihlephile ngesilahle egameni likaJesu ngokukhumbula wena amina ngamunye. Siyakholelwa kusibosonke sibalile kumandla wonke labendela ngosumusa munye ngamunye sabakhumbulile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga abazalwane bese sithatha umfanekiso welwayini ngumfanekiso welwayini bazalwane akusilo lwayini. In the same way he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Sisanatha sikhumbule ukuthi ngale ngadi yaKristu leyo phesiphambanweni siyingcenye yezivumelwano lesisha. Cela sinathe. Baba wethu luyingcwele Nkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba nakukhulu wasendela wona eCalvary, ahlatshwa ikhumbana aphuma amanti yaphuma negazi. Ungako sihlabele emhlane malanga sithi igazi lemihlatshelo ebaJuda izange yasibhalwa Jesu Kristu ihlanda konke. Siyabonga Baba ukuthi nangempela sinemsindisi lonikana ukuthula, lonikana inhlanzeko, lonikana imandla. Ungako manje sibonga nangomfanekiso wengadi yakho esihlanza imihla yonke impilo yethu. Sibonga konke lokhu egameni likaJesu Kristu. Amen.
Siyabonga bazalwane. Sesifike egcineni kwenkonzo yethu. Ngithanza ke lapha nawubela encwadzini ile yaMateyu noma Marko ukuthi bathi nase baqedile bazalwane awubase bayahubelela. Base bayahlabelela. Kube bekuya ngami nje ngabe ngathi jabulani sesinabantwana. Hallelujah. Amen. Ngiyabantu be-praise team bazalwane. Ngiyokusila egcineni nasekumele sihambe bese baphakama futhi kakhulu. Hallelujah. Angathi noma basuke bangenela amavini yini. Hallelujah. Siyabonga hamba sesifikile abazalwane. Siyabonga incwadi yenkosi eyikhulumile ulayitwe Nkosi. Kodwa nje sekungabe akushayile Nkosi itandla kulesikhathi. Hallelujah. Senela umusa abazalwane nalabalifisile kunemavela abalifise khona bafise nje lomzuzu ifundo babhada kwendeki hlale kuchuma sibhamu left and right nabathi nje baliphakamisa balimemedela babalalise phasi bathine hlala nje phele yonke service ilalele. Hallelujah. Umusa kithi evende kangwane hlangathi kungachubeka ade simakatha kuye. Hallelujah. So lesilalele njalo sindlula kulaleleni bese siyaphenduka sesenda nje ukubalishwa. Hallelujah. Siyabonga bazalwane kamba sesifike la nami ngiyabonga ukubambisa bazalwane. Cabanga sengikhuluma kokugcina manje ngicela ukuthi lesikhathi samanje kude mabhalane ngempilo memedela labese ukuthi mabhalane nakacetha nje sicela sihlalo libandla edengempilo tosithandazela abazalwane kusho ukusivalela lokuyiservice yakhe lena namuhla sihlalo. So sitawucela kusedenge impilo tosivalele nakacetha nje mabhalane la abemsitawuta ngempilo bese ukuthi ngimbambele maybe kwami nje program director bekathi besitawuvala just thandaza bese siyavala, but before sivale ukhumbula nje bazalwane ukuthi sinethi inkonzo letikhona la khaya Tabo Market stabazivakashelwe district yase north. So bazalwane kusasa singenene ngilo yangene ku prayer closet yakathandaza thandaza nje success lethi inkonzo. Amen. Bakushilo lokunye ukuthi kulabanye sitawuthi ngemandla kulabanye sitawuthi ngayini sicela nje bazalwane sihlala etimvukwini. Niyathi inkosi nayisho njalo semajaha ufuna nihlala etimvukwini ngoba ngeke asibe sicela nisibaye emasina sicela usigijimele usendele lapho sisalungisela lo msebenzi omkhulu kangaka. Ngicela ngelicula elifisha nje sisukume sonke sitothandaza sivale inkonzo yethu. Ufanele ubukhosi
kuwe mnimandla wonke sibantwana bakho mnimandla wonke siletha nje imvumo kuwe lohlele esihlalweni senkosi siyabonga wena lohlele esihlalweni senkosi sibonga umsa losendele wona nalo mhlaba mnimandla wonke uqhubeka usendela onke emalanga mnimandla wonke siyabonga kusisena inhlanganyelo Heavenly Father yakho lebeyingawe Heavenly Father ubile nathi throughout the program wena lohlele esihlalweni senkosi siyathandaza ke mnimandla wonke ukuthi ngathi nanyalo setawuphuma uqhubeke mnimandla wonke ube nathi as our Father and our God empeleni siyathi simakade ukuthi okuhlale unathi wena babe siyathandaza nje Heavenly Father kusisahamba siyathi indzaweni etehlukile Heavenly Father sinetinhlelo etehlukile mnimandla wonke ingathi bongasiphumelelisa wena lohlele esihlalweni senkosi babe kunetinhlelo lestilungisile as a church kunaliviki lesombuluka kusasa mnimandla wonke sidinikele esandleni sakho wena lohlele esihlalweni senkosi kusendiwe ama preparations Heavenly Father kusendiwa lokwanalokho siyacela simakade ukuthi ubonakale wena simakade ubonakale mnimandla wonke lohlele esihlalweni senkosi wena konke kube impumelelo wena lohlele esihlalweni senkosi baba uNkulunkulu nathi sinetinhlelo sisaye ezikolweni sisaye emisebenzini sisaye le nale Heavenly Father evikini lesombuluka kusicela simakade ukuthi ube nathi as our Father and our God baba uNkulunkulu baba isicelo sikhansela onke amaplans alomubi babe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathi ukuthi nasiplana Heavenly Father nalomubi utawuhlala khona babe kepha sithi ngegama lika Jesu Kristu siyathi ukuthi samncobe eCalvary wena lohlele esihlalweni senkosi wasincobela Alpha wasincobela Omega siyathandaza ke Heavenly Father usiseta uhamba sibhekela lena impilo yethu ngasibedinga radiator simakade ngadi umlo yakho uhamba kwethu mnimandla wonke kube ngiwe inshumayelo la ngokukhuluma kwethu wena lohlele esihlalweni senkosi siphe amandla babe ukuthi singakuhlazi sisaphuma nayinzawo Heavenly Father konke lokucelwa egameni lika Jesu Kristu lo mfelo wethu waseNazaretha amen